Ntabwo byoroshye amakuru agezweho aremeza neza ko igisirikare cya AFCM 23 binyuze mu magambo akomeye cyane ya General Sultan Makenga umugaba mukuru w'izi ngabo yamaze kuvuga neza ko gahunda ari ikinshasa ndetse bagakuraho leta y'abaginga. Ibi ni nk'inshuro ya gatatu abivuze. Ibi kandi yabivuze ubwo abasirikare bagera kuri 6325 basozaga amasomo ya gisirikare mu mezi abirashize, yongera kubisubiramo mu gihe indi intake y'abasirikare nabo ba AFCM 23 bari bashoje aha amasomo ya gisirikare hariya mu bice bya Goma, mu nkengero, mu bice bikorerwamo imyitozo, ndetse bivugwa neza ko iri tsinda rya kabiri ryose bari abakomando. Nkuko yabivuze mu mbwirwaruhame, yavuze neza ko target ndetse na gahunda yabo ari ugukuraho leta ya Kinshasa, leta ya Waginga, nkuko yagiye akoresha aya magambo. Inkuru igezweho iremeza neza ko perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikango ari cyose ndetse ubwoba n'igitutu bikomeye cyane byongeye kugaragara kuri uyu mugabo. Ni mu gihe hashize iminsi igera kuri 3 ikinshasa mu murwa mukuru rwagati hari imyigaragambyo ikomeye cyane y'abavuga neza ko batamushaka, aho birirwa birukanka muri uyu mujyi afite ibipankarite ndetse n'amabandorore yanditseho ko Tshisekedi batamushaka ndetse ku butegetsi, ndetse bamubwira neza ko indi manda yo takabaye ayitekereza ndetse n'iyiko kuyirangiza babona byarabarambiye. Ibi rero nibyo biri guhuzwa hano uko bivugwa neza ko AFCM 23 yamaze kohereza ikiroketi Kinshasa. Bamwe bati ubusema 23 igeze mu bice bikinkije ikinshasa cyangwa yakoranye na bano batavuga rumwe na Tshisekedi, batangiye kugenda abamurwanya. Ni ibintu byamaze kugenda bisobanuka. Na makuru yemeza neza ko AFCM 23 yamaze kuba yarasa ikinshasa neza nkuko bigenda bitangazwa, kandi bikavugwa neza ko nta birometero biri aho Tshisekedi atuye, ndetse aharashwe ni mu nzira Tshisekedi asanzwe akoresha nkuko amakuru abivuga, kandi harashwe rokete zigera kuri 2 nkuko bigenda bitangazwa, ko bivugwa neza ko nahagana nahakorera Sena y'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo humvikanye igiturika. Mu by'ukuri AFCM 23 benshi bari kuvuga neza ko ariyo yatangiye gutanga isomo rikomeye cyane mu bitero shuma, dore ko abasirikare bayo bafite uburyo bacengera bakaba bagira hafi n'uyu mujyi wa Kinshasa maze bagatangira gukora ibi ndetse bagakorana n'abari muri uyu mujyi. Ibigaragaza neza ko Tshisekedi ashobora kuzatungurwa ku buryo bukomeye cyane. Ubusanzwe guturuka muri izi Kivu zombi, yaba Kivu y'Epfo na Kivu ya Ruguru, ugera Kinshasa ni kure cyane, n'urugendo runini cyane. Nka 23 kuvuga ngo igiye kuhafata irwana byayisaba igihe gisa naho ari kinini, ariko hari uburyo ikoramo busa naho ari ugucengera ndetse no kwinjirira ku buryo bukomeye cyane, maze ikaza gukora nk'iyi operasiyo n'igitero shuma muri ubu buryo. Amakuru agezweho aremeza neza ko ubu tuvugana ikinshasa icyo bari cyose muri presidence, ndetse biravugwa neza ko batangiye kugira ubwoba ku isaha n'isaha bashobora gutungurwa. Ni nyuma yuko bakomeje kugenda bavuga neza ko 23 yaninjiriye amabanga y'igisirikare cyabo, ibyo batekereza n'ibyo bapanga byose iba irimo irabyumva. Ibi rero biratera ubwoba Tshisekedi. Benshi bakemeza neza ko uyu mugabo iyo bigenze gutyo ubundi yahitaga ahungira mu gihugu cy'Ububirigi. Nanone barabihagarante ko uyu mugabo ashobora kutaza kuba yaguma kuri ubutaka isaha n'isaha, dushobora kuza kumva ko Tshisekedi ari mu Bubirigi. Antoine Felix Tshisekedi kandi bivugwa neza ko afite ibyangombwa cyangwa se ubwenegihugu bw'Ububirigi. Ibyo benshi bavuga neza ko n'ubundi ari ibintu bidakwiye kuba perezida w'igihugu yagira ubwenegihugu bw'ikindi gihugu, ubundi bingo nta nubwo byemewe, ariko Tshisekedi afite inzu n'imitungo mu Bubirigi. Bivugwa neza ko ndetse gukorana n'Ububirigi byagiye bimufasha kuba yaba agira indi mitungo ku ruhande, ndetse bivugwa neza ko iyo yavuye hano ku butaka bwe ahunganye n'umugore we cyangwa agiye wenyine ariho abaherereye, ndetse bivugwa neza ko abakongomani ibi bitabashimisha cyane, bitewe n'uko perezida wabo babereka neza ko batari kumwe isaha n'isaha ashobora kuza kubita akirukanyira. Ibi rero birateza ubwoba, birateza ikibazo gikomeye cyane. Amakuru aturuka Kinshasa aravuga neza ko ubu ngubu ikikangari cyose igitutu gikomeye cyane ku bashinzwe kurinda umukuru w'igihugu, harumvikana muvuma ndetse hakaza no kugenda hagaragara igisa naho ari uruvunganzoka rw'abasirikare
abasirikare bongerewe mu bice twakita by'ingenzi bisanzwe bikorerwamo n'abayobozi bamwe na bamwe, ariko ibi ngibi ntabwo biza gukuraho ko M23 yatangiye gutanga isomo rikomeye cyane. Rokete ya mbere Kinshasa itanze ikimeze nk'ari icyizere ko AFC M23 kuri yo ishobora kuzazinduka mukajya kumva ngo yamaze kubombarida ku buryo bukomeye cyane, aho Tshisekedi yaraye ndetse inkuru zigahinduka. Ubu tukaba turi kuvuga ibindi ni ibitero M23 idakoze bwa mbere mu by'ukuri, kuko benshi bavuga neza ko M23 ibi bitero isanzwe bikora mu bice bitandukanye nk'uko bigenda bigaragazwa, ariko benshi bakavuga neza ko iki gisirikare cya AFC M23 muri rusange cyakomeje kugenda kiburizamo imigambi ya Tshisekedi mu bice bitandukanye. Benshi bagashimangira neza ko niba M23 ariyo yafashe umwanzuro wo kwerekera ndetse ikaba igera hafi n'Kinshasa, ikaba ishobora kurasa muri uyu murwa mukuru w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse mu muhanda Tshisekedi anyura amataha mu birometero bike cyane uturutse iwe mu rugo. Benshi bagaragaza neza ko n'ubwirinzi bw'uyu mujyi busa naho butizewe niba bunahari. Benshi bagaragaza neza ko Tshisekedi ashobora kuba ari mu mazi abira mu buryo benshi cyane batabitekereza. Inkuru zirakomeza kugaruka muri Kivu y'Amajyepfo rero, aho bivuga neza ko M23 yakomeje kugenda ifata utundi duce tushunguti, ndetse biravugwa neza ko aha ari mu mujyi ahangaha muri territoire ya Karehe muri gupoma ya Ziraro nk'uko bigenda bigaragara. Uyu mujyi wamaze kubatombe ku munsi w'ejo, ndetse agaragaye ibimenyetso by'uko AFC M23 idafite gahunda yo guhagarara ahariho hose, ndetse ari ukwadvansinga mu bice bitandukanye. Benshi baravuga neza ko M23 iri gutagetinga Warikare ndetse n'ibindi bice nk'uko inkuru zibivuga. Inkuru rero zikagaragaza neza ko kugeza kuri ubu intare za Sarambwe zikomeje kugenda zikora ibitendo bikomeye cyane ku mirongo y'imbere nk'uko biri kugenda bigaragazwa. Urugamba rwashyushye, intare za Sarambwe Kinshasa ndetse n'ibindi bitero bikomeye cyane muri Kivu y'Amajyepfo, bisa naho M23 yagitivetinze akazi mu buryo budasanzwe kugeza kuri uyu munsi nk'uko bigaragarira ku mirongo y'imbere ku rugamba. Namakuru agezweho noneho ibi turabyita iki? M23 yongeye gukora icyo twakita agashya gakomeye cyane, ikosora ku gisirikare cya AFC M23 kimaze guhereza iki gisirikare cya leta ya Kongo FARDC n'ingabo z'u Burundi FDNB, ndetse biravugwa neza ko iyi operasiyo y'ikinyejana neza. Namakuru agezweho nkuko bikomeje kugenda bigaragazwa, M23 imaze gutwika imodoka zigera ku 8. N'imodoka zirimo izi ntambara ntoya, imodoka zimeze nk'ari sefu zitwara abayobozi b'igisirikare, imodoka kandi irimo na ambulance igenda inyuma y'izi modoka nyuma yuko babakeka ko hagize ikitambika cyangwa hakaba accident, hashobora guhita hatangwa ubufasha bw'ibanze cyangwa se ubuvuzi bw'ibanze. Ibi M23 irabisoje neza ku makompra n'amarokete. Bivuga neza ko hari n'imitego irimo amagrenade yaremaze gutegwa muri uyu muhanda. Ni inzira ituruka mu bice bya Mikenke yerekeza hafi na Puezero ku munara, ariko kandi ibi bice bya Puezero M23 ifite igice kontrola ni nacyo kinini ingabo za leta ya Kongo, igice cyazo ndetse n'abarundi bisa nka hari igice kinitaruye AFC M23. Mu kuza rero abasirikare bakomeye mu gisirikare cya leta ya Kongo bari bacungiwe umutekano ukomeye cyane mu kirere, drone zigera kuri 2 zisirikira zigenda zireba ko ibintu ari amahoro. Bari bashyiriweho cortege ikomeye cyane, imodoka z'intambara, ndetse abagiye mbere bagenda babungabunga umutekano ku muhanda. Bivugwa neza ko bisa nkaho M23 bari kuyikeka, ariko bakavuga neza ko n'icyaba bagihandoringa kuko nta birindiro bya AFC M23 biri muri uyu umuhanda mu by'ukuri bigaragara neza ko unanyura mu ishyamba, ariko bikaza kugaragara neza ko uyu muhanda ariwo wabereyemo ibitendo bikomeye cyane. M23 mu ikorosi ryahitwa ku Mujagi neza, aha ni muri iri shyamba. Abasirikare ba AFC M23 bari bamaze gutegura icyo twakita nka ambushi, ariko n'ambushi yatezwe ikurikiwe n'andi makompra menshi cyane. Kuri ubu ngubu abasirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo benshi cyane bamaze kugwa muri iki gitero, ariko kandi ntabwo twakwita igitero kuko M23 yari yamaze kuba yashyira ibirindiro hafi aho ndetse hepfo na ruguru y'umuhanda, aho yateze
byageze mu muhanda ibiturika, ndetse ibi biturika kandi byari bikurikiwe n'abasirikare bari bamaze kwitegura, bagombaga guhita basheringa nta gutekereza, ndetse harimo n'imbunda ziremereye cyane zagombaga guturitsa iyi miryango ya sefu y'aya mamodoka yari arimo abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo. Nk'uko bigaragara, aba basirikare kandi bisa nk'aho ari abasirikare batari bazi neza ko M23 ishobora kuza kugira ubu bushobozi, kuko bivugwa neza ko hari hashize iminsi ibiri hakorwa patrouille muri izi nzira, maze igisirikare cya leta ya Kongo FARDC kikaza gutanga raporo ko ibintu ari amahoro, nta sasu rikivuga, ndetse ko ubwirinzi buhari butazahangarwa. Ibi kandi byaje gutuma izi drone zasengurukaga mu kirere nazo ziza gutungurwa, kuko bisa naho ntacyo zigeze zibona, kuko ubusanzwe drone ziba zishobora guscaninga zikaza kugenda zireba ibiri ku butaka niba nta mitego cyangwa se ibirindiro by'abasirikare bihari, kuko muri iri shyamba kureba bigoye. Iyi drone ibi bifitiye ubushobozi, benshi baribaza uko M23 ibi yabikoze, bagatekereza neza ko yashoboraga kuba yarahacukuye indake zigera kuri ebyiri, yaba iya hepfo y'umuhanda ndetse na ruguru y'umuhanda, kugira ngo iyi operasiyo ize kugenda neza. Ubu tuvugana ni agahinda gakomeye cyane ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abarundi muri rusange. Abari bagiye gusurwa bivugwa neza ko bamaze kwifata amapfubyi. Ibi byose byari ukwiga urugamba ngo barebe uko bakongera imbaraga zikomeye cyane muri iki gice. Niyo mpamvu hari haza abayobozi bo mu nzego za gisirikare, bivugwa neza ko bari biturukiye i Kinshasa. Umutekano wari wakajijwe ku rwego ndengakamere, ariko benshi cyane baribaza icyabanyuzemo kugira ngo AFC M23 batungure kuri uru rwego. Ubu tuvugana i Kinshasa ni agahinda gakomeye cyane. Abasirikare basigaye bakomeje kurasana na M23, ariko banarwana gukura iyi mirambo ahangaha, kuko bisa nkaho bitari borohere. Hasigaye imodoka zigera kuri enye nk'uko bigaragara, izindi zahiye, ndetse bivugwa neza ko abasirikare bagerageje kuba basaba ramforo, kandi bikavugwa neza ko itatinze cyane, ariko M23 ntabwo yari ifite gahunda yo kujya muri duel yo guhangana cyane muri ibice, kuko bisa nkaho nta birindiro bikomeye hafite. Yari ifite gahunda yo kuza kumvisha izi ngabo ikazitega iyi ambushi, kandi yagezweho 100%. Intare za Sarambwe mu kurasana nabo zisa naho zikavaringa, zaje kurengera muri iri shyamba, maze abasigaye basigara barwana no gukura maiti muri izi nzira, basigara barwana no kujyana inkomere. Iyi ambulance yaje kuba abana ntoya, baza kwifashisha izindi modoka, bivugwa neza ko zoherejwe. Ibintu rero bisa naho ari agahinda gakomeye cyane ku gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC, cyongeye gukubitirwa mu bice bivugwa neza ko ari Mikenke neza nk'uko amakuru abigaragaza. Niki gitumye mu by'ukuri leta y'u Burundi yongera kwisanga iri kugwa mu mitego ikomeye cyane? M23 yongeye guta mu mutego ukomeye cyane ingabo z'abarundi nyuma y'uko ishize ibirindiro bikwanganye ndetse by'abasirikare benshi cyane hafi n'umupaka w'u Burundi. Neza ibyatumye u Burundi bujya kuri pressure. Biravugwa neza ko M23 yaje kumenya neza ko ingabo z'abarundi zifite gahunda yo kongera kudeployinga abandi basirikare baza ku gitugu, bakaza ku kibi n'ikiza, kugira ngo baze kuba bagerageza kuba hafi, kuko bisa nkaho M23 ifite ikintu gikomeye iri gutegura. Ibi byakozwe, ariko se byatanze iki? Benshi baravuga neza ko iki gisirikare cya leta ya Kongo mu by'ukuri ibyo kiri gukora hamwe n'abarundi ibyinshi bitari gutanga umusaruro, bitewe nuko M23 nk'uko byatangajwe na Tshisekedi ku munsi w'ejo mu nama ikomeye cyane yagiranye n'abanyamakuru ndetse n'abandi badiplomate, yavuze neza ko kwinjirirwa gukomeye cyane kwakozwe na AFC M23 ngo bakajya mu itumanaho ryabo, bakumva ibyo bapanga by'urugamba, ingamba bafite ndetse nuko bazabikurikiranya. Ibituma M23 ifite amakuru yose y'ibyo baba bapanga gukora mu gihe bo batari babizi ko bamaze kwinjirirwa. Ibi benshi bakabihuza nuko iki gisirikare cya AFC M23 ari cyo kiri kugenda kidomena nibura mu mezi agera kuri 2 ashize. Benshi bakabihuza n'aya mabanga Tshisekedi ndetse n'abakuru b'ingabo bivugiye neza ko binjiriwe na M23, ariko Tshisekedi we ntiyatinye kuvuga neza ngo ko ari u Rwanda rwafashije M23 mu kwinjira mu masysteme y'itumanaho, nubwo nta gihamya abitangira. Ibintu birakomeza kugenda bishyira ku gitutu Tshisekedi ndetse na Neva biyemeje guhangana n'abaturage bo kuri ubutaka bwa Kongo baharanira uburenganzira bwabo.
ni inkuru zamaze kuba kimomo. General Sultan Makenga uyu kandi ntabwo akomeje kugenda aryama ngo asinzire. Uyu mugabo mukuru w'ingabo za AFC 23 General Sultan Emmanuel Makenga yongeye guca amarenga yuko agiye kwihanangiriza ku buryo bukomeye cyane ingabo z'u Burundi zakomeje kugenda zigaba ibitero bitabarika ku birindiro by'ingabo za AFC 23. Izi ngabo kandi zakomeje kugenda zikora ibyo kwidefana ndetse no kwirwanaho, rimwe na rimwe nazo zikakora ibitero bigamije kuburizamo iyi mipango. Kuri ubu ngubu n'abasirikare bakaba ibihumbi 20, ni imibare myinshi cyane iri hagati y'ibihumbi 17 n'ibihumbi 20 nk'uko benshi bakomeje kubivuga. Abangaba bamaze kugezwa mu gice cya Kivu y'Amajyepfo, ahangaha neza hafi n'umupaka w'u Burundi. Biravugwa neza ko abasirikare bari buze mu byiciro bigera kuri 5, bibiri byamaze kuhagera, byiganjemo abasirikare benshi cyane ndetse bafite n'intwaro zisa naho ari nshya. N'aba basirikare basa naho bafite amaraso mashya, bisa nkaho bari mu bamwe bamaze iminsi basoje amasomo ya gisirikare. Bivugwa neza ko ari amatsinda akomeye cyane, buri tsinda rifite icyo rishinzwe ndetse riri specialize muri cyo. Amakuru akavuga neza ko abarundi bamaze gushya ubwoba ku buryo bukomeye cyane. 23 ku bihumbi 20 hafi by'abasirikare byamaze kuba bijya hafi n'umupaka mu rwego rwo guhangana abasirikare b'abarundi. Hari abambukaga bakanyura panya ndetse bakaza bakagaba ibitero shoma kuri AFC 23. Ibi byagiye bishegesha ku buryo bukomeye cyane. Ikibazo cyabonewe umuti. 23 yamaze gushinga ibirindiro mu bice bitandukanye. Abasirikare b'u Burundi ubwo bwabatashye FARDC ntabwo nakubwira. Hakurya ibujumbura ndetse na Gitega telefone ziracicikana hamwe n'Kinshasa, barabwirwa neza ko 23 ngo yazanye abasirikare bataramenya aho baturutse. Benshi baravuga neza ko ari umubare munini cyane wateye ubwoba abasirikare, yaba bayoboye urugamba ku ruhande rwa FARDC ndetse n'igisirikare cy'u Burundi, yaba n'ingabo za Angola nke ziri kuri urugamba. Basa naho kongera guhangana, bisa naho 23 noneho ishobora no kuba yabonye ubushobozi mu bijyanye n'abasirikare bwo kuba yabatandukanya neza ikabagota, maze ikaza kugenda ibacucuma gake nk'uko ibimenyetso bigaragaza. Amakuru avuga ko igisirikare cya AFC 23 ibi byagikoze mu rwego rw'uko ingabo z'u Burundi zimaze iminsi zarasizeho ngo icyo bakita ingamba z'ubwirinzi. 23 ikora ingamba z'ubwirinzi zibakubye nka 5. Ubwoba ni bwose, abasirikare b'abarundi barareba hakurya bakabona 23 irimo irabareba ikijisho, ndetse bisa nk'aba basirikare no kubareba byonyine biteye ubwoba. Ni intwaro nyinshi cyane 23 yongeye kuzana hafi n'umupaka w'u Burundi muri ibice bya Kivu y'Amajyepfo hafi na Uvira. Ibi byose biragaragaza neza ko 23 iri gutegura ikintu gikomeye cyane. Amakuru avuga neza ko ku murongo wa telefone General Inyene Cyubahiro Evariste Ndayishimiye, perezida w'igihugu cy'u Burundi, yahise ahamagara hakurya Kinshasa, ahamagara telefone ituruka hano ibujumbura yerekeza Kinshasa, abwira Tshisekedi neza ko noneho AFC 23 yariye Karungu ndetse ko yazanye ngo abasirikare bataramenya aho bavuye, dore ko bamwe banavuga neza ko 23 ngo hari ibihugu byamaze kuyiha ingabo. Mu by'ukuri iki ni ikinyoma gikomeye cyane. N'abasirikare ba AFC 23 ifite abasirikare benshi cyane ndetse batari mu nshingano, ahubwo bamwe bagenda bafata amakosi atandukanye bitewe n'ibyo bashaka kwispecializamo, abandi bakomeza kugenda bakora ibintu bitandukanye birimo kumenyera iki kibuga. Ngira ngo mwarabibonye mu mezi 3 ashize byonyine 23 yakoze pass out y'abasirikare barenga ibihumbi 30, kandi yari isanganywe n'abandi, hari n'abandi bari ku makosi ya gisirikare ku ma training wing. Ibi byose byakomeje kugenda bisa nkaho 23 yari iri kwitegura mu gihe abo bahanganye bo batsindwaga igifite n'aba basirikare. Twavuga neza ko batari bahagije. Bamwe baravuga bati harwana umutima, ndetse ibi bikoresho kubigira ushobora kuba utazi kubikontrola ndetse no kubikoresha nabyo na kandi gahinda. Ibimenyetso bikomeje kugenda bigaragara. Rero abasirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri ubu basa naho bagize ubwoba bukomeye cyane mu bice bitandukanye nk'uko amakuru ari kugenda bigaragaza. Abarundi bose nakubwira baratekereza ko AFC 23 ishobora no kubatungura ikambuka umupaka maze ikaza kugenda ibihanangiriza. Izi telefone nakubwiraga zacicikanye. Rero biravugwa neza ko Tshisekedi yabwiwe ko agomba kugira ikindi kintu akora byihutirwa, bitaba ibyo ngibyo bakoreye bikaza kuba impfabusa, kuko babona ko 23 nibura intege yari ifite yazikubye hafi 5, mu gihe bo ahubwo abasirikare bafite ndetse bisa nkaho imibare yabo yamaze gusubira inyuma cyane ndetse
ndetse n'imbaraga zabo zamaze gucika. Nibura bivugwa neza ko yicwa ry'abayobozi b'iki gisirikare umunsi ku munsi ryonyine ryashegeshe ku buryo bukomeye cyane aba basirikare nk'uko amakuru agenda abigaragaza. Ibi byose rero birakomeza kugenda bigarukwaho, ariko nako igisirikare cy'u Burundi cyamaze kujya kuri pressure ikomeye cyane kurusha ikindi gihe. Ingabo z'u Burundi zirimo zirajya kuri pressure, nyamara interine mu gihugu nabo umutekano ntabwo umeze neza kuko barikangana abavuga rumwe na Tshisekedi ndetse ko yakomeza guhabwa abasirikare. Barahari abatifuza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi yongera kohereza abasirikare kuri ubutaka, barahari abatifuza ko Tshisekedi yakongera nyine guhabwa aba basirikare. Hari abandi nabo batifuza neza ko General Neva yakongera kwiyamamaza ngo atorwe mu matora ari gutegurwa kuri ubutaka bw'u Burundi y'umukuru w'igihugu. Abo nabo barahari mu nzego za gisirikare. Rero bisa naho harimo uruntu kutumvikana, gushondana ndetse no gukomeza kugenda barebana ayingwe, ku buryo benshi bavuga neza ko isaha ku isaha hashobora no kuza kuba ikimeze nkaho ari ugutungurana gukomeye cyane, maze hakaba habaho abasirikare bakomakomeye ku butaka bw'u Burundi mushobora kumva bamaze no gutembagaza umukuru w'igihugu ndetse bakaza gutekinga over, bakaba bakicara muri iyi ntebe y'ubutegetsi. Ibi rero byose biri gukubitiraho hakaza kubamo n'akagambane gakomeje kuvuga ku butaka bw'u Burundi mu gisirikare. Benshi bakagaragaza neza ko mu 23 iki yakoze ari ugushyira pressure, igitutu gikomeye cyane kuri aba basirikare nk'uko amakuru abigaragaza. Ubu tuvugana harumvikana ibiturika mu bice bitandukanye ku butaka bwa Kongo, by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo, Kabunambo amasasa aravuga, Mikenke amasasa aravuga, Poezero sinakubwira, imihanda yerekeza mu Minembwe amadubu yo yakomeje kugenda afunga, ndetse bisa naho aba basirikare batwirwaniho bakomeje kugenda bakora ibishoboka byose bagangana n'izo wazarendo ziba zikomeza kubagabaho ibitero. 23 muri plane nayo ikomeje guhagarara bwuma, ndetse ibyakomeje guca intege igisirikare cya leta ya Kongo kimaze gukora nibura ibitero birenga 50 mu minsi itandukanye, nyamara bitagira ku ntego zabo zo gusubiza AFC 23 inyuma. Ibi rero benshi baravuga neza ko utarabikoze yasibye kuko yazanye abasirikare benshi cyane biyongereye kuri iyi mirongo y'imbere ku rugamba. Ni inkuru zigezweho none zemeza neza ko abatanshuro aba n'abasirikare b'abazungu baje gutanga umusada ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Noneho ibyababayeho bisa no kureba intare mu maso, intare kandi yakomeretse igomba kukugira nabi uko byagenda kose. N'amakuru agezweho agaragaza neza ko igisirikare cya FC 23 cyongeye gukora operasiyo ikomeye cyane kiza gutungura abatanshuro bari bari mu nyubako bivugwa neza ko basanzwe bacumbikamo. Ibi kandi byakozwe mu ibanga rikomeye cyane, aho abasirikare basanzwe barinda iyi nzu baje gutungurwa n'igitero cya FC 23 yaje kugira amahirwe akomeye cyane, itungura abatanshuro nta gikoresho, basa naho bari mu kiruhuko, aho bivugwa neza ko yabasanze barebana amaso ku maso neza. Ibintu byatumye aba batanshuro bagera kuri 3 bonyine aribo babashije kuba baraswa nk'uko amakuru abigaragaza. Abandi baza gusubira inyuma ndetse hatangira kubaho kurasana gukomeye cyane. Inkuru ziraturuka Uvira mu isantere ziravuga neza ko operasiyo ikomeye cyane ya 23 yatumye hafatwa n'umutanshuro umwe muzima wajyanywe ku bandi bamaze kuba 13 bafashwe mu bihe birenga 6 bitandukanye. No operasiyo zitandukanye abatanshuro bo muri Kivu y'Amajyepfo ntabwo byigeze bibahira kuko basa naho batagize aho kwikinga n'ubwirinzi budasanzwe. Abatanshuro bari gukora ku gishoboka cyose kugira ngo haze kuboneka igisa naho araho kumenera. Ikirere cya 23 muri Plaine d'Or bivugwa neza ko kiri mu bwirinzi bukomeye cyane igisirikare cya leta ya Kongo, kandi kikaba kibizi neza ko kitarigarurira iyi Plaine. Bisa nkaho 23 kwisubiza inyuma bitakunda. Ha rero niho bamwe bakomeza kugenda bagaragariza neza ko iki gisirikare cya FC 23 kiri gukomeza kugenda kigerageza kuburiza mu ibitero aba bacanshuro. Rero bivugwa neza ko yari inzu bivugwa ko irimo abacanshuro bagera kuri 6, hagati ya 6 n'8, ariko 23 muri iyo operasiyo yaje gusanga abagera kuri 3 hanze, ndetse amakuru akavugwa neza ko aribo banarashwe, undi umwe yaje gufatwa mpiri. Nyuma yaha haje kuza ramforo y'abasirikare bivugwa neza ko ari abasanzwe babarizwa muri batayo ya 3 yaturutse ku butaka bw'u Burundi. Barasanye ku buryo bukomeye na 23 nyuma yo kumva amasasu aturika, ariko yari amasasu y'imbunda nto
ntoya kuko izi ngabo yaba M23 ndetse n'abacancuro barwanye barebana ahakoreshejwe uburyo bwa gikomano ndetse n'intwaro ntoya biza kurangira abacancuro bahasize ubuzima. Gusa amakuru avuga neza kuretse umusodo umwe wa M23 wakomeretse ndetse umukomando umwe mu bari muri operation, nta musirikare wa M23 wahasize ubuzima. Ibyo benshi bagaragaza neza ko iyo operation yari yapanzwe ndetse M23 kugeza ubu yongeye gucakira ndetse ikora ku bacancuro, dore ko binavugwa neza ko umubare wabo wamaze kugabanyuka, bamwe bamaze kwiyerekeza za Kisangani. Aba bakabikora mu buryo busa no guhunga igitero gishobora kuza kubagabwaho. Ni igitero cyakozwe mu buryo bwa operation kandi kaza gutegurwa mu buryo busa naho butoroshye kuko ntabwo ari igitero cyakoranywe ibibaraga byinshi cyane bagenda basheringa, ni ukwindirira bakanyura za panya paka bageze kuri urugo nk'uko amakuru agenda abigaragaza. Ni inkuru zigaragaza neza ko abacancuro kuri ubu butaka bwa Kongo batari koroherwa mu minsi ishize, nibura nko mu mezi agera kuri 2 cyangwa ukwezi kumwe n'igice twagiye tubagezaho inkuru zitandukanye z'ibitero M23 yagiye ikora ahari abacancuro, dore ko nabo bakomeje kugenda bakora amakosa akomeye cyane, dore ko basaga n'abizeye umutekano nyamara batazi ko intare za Sarambwe ziba zibagenda runono. Inkuru zikavuga neza ko mu gihe izi ngabo za leta ya Kongo ndetse n'abarundi bakongera kugurutsa drone, noneho ko abantu baza guseka bagatembagara, ni nyuma yuko abacancuro mu minsi ishize basaga naho batari kugaragara cyane, dore ko bamwe banasabaga gusesa amasezerano ngo bisubirire iwabo kuko urugamba basanze uko barutekerezaga atari ko rumeze. Nuko ingabo za leta ya Kongo n'abarundi bari bamaze iminsi bigishwa n'abacancuro bafata umwanzuro wo kugurutsa drone ya kamikazi. Iyi drone niyo yabiyiciye bagenzi babo nk'uko bitangazwa, bagisizemo amakorodone nabi nk'uko bigenda bivugwa. Iyi drone irayoba ahubwo ikubita mu kampu y'abasirikare b'u Burundi ndetse ahapfuye benshi cyane. Ibyanateje intungunda zikomeye cyane aho Tshisekedi ndetse na perezida w'igihugu cy'u Burundi bongeye kuganira kuri iri sanganya rikomeye cyane, aho ingabo za leta ya Kongo zashinjwaga kwica aba barundi benshi cyane bakoresheje iyi drone, nyamara biza kuba nkaho bigaragaye ko aba barundi nubwo bapfuye ariko ari amakosa atarakozwe ku bushake, kuko igisirikare cya leta ya Kongo cyagurukije iyi drone nabi mu buryo busa naho batigeze babimetiriza. Ni amakosa akomeye cyane kandi si ubwa mbere akozwe n'iki gisirikare cya leta ya Kongo. Nuko bimeze n'abacancuro kuri ubutaka ntabwo borohewe na gatoya, bakomeje kugenda bagaragarizwa nkaho bari guhigishwa uruhindu. Sibo gusa ariko M23 yagaragaje filozofi ikomeye cyane yo kugenda inyura mu bayobozi ndetse n'abafatwa nkaho ari bakuru muri iki gisoda cy'u Burundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo FARDC, nibo yagiye yica mu bihe bitandukanye, bikaza gutuma abasigaye baza kugenda basa naho batatanye bagira inequilibre ikomeye cyane, ndetse bakaza gutakaza concentration y'urugamba kugeza ubwo bazanye ababasimbura ndetse abayobozi bashya kujya kumenyera iki kibuga. Intare za Sarambwe ziba zaramaze kubacanaho umuriro. Ibi rero nibyo byagiye bitumiza ingabo zaba iz'abarundi zaba FARDC ndetse n'ingabo za Angola bagenda basigara nk'aho ari imfubyi, kuko abo bafatikanyaga bagiye bapfa mu buryo tutasobanura, ndetse benshi bakavuga neza ko aba basirikare kandi b'igisirikare cya leta ya Kongo kugeza kuri ubu ngubu bakomeje kugenda bavuga neza ko igisirikare cyabo kitari kwitabwaho muri iki gihe. Abarundi bo basa naho bamaze kubivamo, bari kurwana ku bw'itegeko ry'ababayobora. Ibi rero byose biragaragaza intsinzwe ikomeye cyane. Abacancuro mu minsi ishize bagaragaje umutima w'uko bashakaga gutaha, ariko abashaka gutaha ni abaturutse mu gihugu cya Rumaniya, ndetse ngira ngo murabizi ko hari abacancuro bagera kuri groupe zigera kuri 3 zitaturutse mu bihugu bitandukanye. Hari abaturutse muri Amerika bo mu itsinda rya Blackwater, hari abaturutse muri Rumaniya ndetse n'abaturutse mu itsinda rikomeye cyane bivugwa neza ko ari itsinda ry'Abarusiya nk'uko bigenda bigaragara. Ibi byose rero birakomeza kugenda byerekana neza ko abasirikare b'abacancuro kuri ubutaka bw'u Burundi mu by'ukuri ntabwo bari guhirwa, urugendo rwabo ntabwo ruri kuborohera na gatoya, kuko ibimenyetso birabigaragaza cyane. Ni ibitero bikomeye cyane bikomeje kubica ndetse abandi bagafatwa mpiri nk'uko bitangazwa.
Nkuru ibabaje cyane yongere gushengura imitima y'abasirikare b'u Burundi nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Amakuru atugeraho aremeza neza ko second lieutenant uyu nta wundi Ndizihirwe Elimeleki, n'amakuru avuga neza ko uyu yamaze kugandagurwa ku buryo bukomeye cyane n'intare za Sarambwe. Uyu Ndizihirwe Elimeleki ni umugabo w'imyaka 39 nk'uko bitangazwa. Amakuru akemeza neza ko uyu mugabo yari umwe mu bakomeye cyane mu gisirikare cy'u Burundi. Uyu yari umutoni cyane, bivugwa neza ko ari umwe mu bagize umuryango wa General Neva. Inkuru zikavuga neza ko uyu yatumwe muri supervision y'igisirikare cy'u Burundi ku butaka bwa Uvira, ni naho yaguye nk'uko amakuru abikeka abigaragaza, kandi bikavugwa neza ko uyu mugabo nubwo yamaze gupfa ariko bitaramenyekana uko urupfu rwe rwagenze, kuko ntabwo yari ari ku mirongo y'imbere ku rugamba. Yari yatumwe kuri ubutaka, bivugwa neza ko yarahawe misiye yo kuza agasupervisa, akamenya uko ingabo ziri kwitwara, ibyo zikeneye, ndetse akamenya niba hari abakongerwa kuri ubu butaka. Uyu kandi Ndizihirwe Elimeleki, amakuru aremeza neza ko nyuma yo gupfa byateje ikibazo gikomeye cyane mu basoda b'u Burundi. Benshi bavuga neza ko bagenzi be aribo bamugambaniye nyuma y'uko umurambo we usanzwe hafi n'igipangu cye nk'uko amakuru abitangaza. N'amakuru yemeza neza ko nyuma y'uko byamaze kumenyekana neza ko abasirikare bari kuri ubu butaka habwa igihugu cya Kongo, by'umwihariko abarundi baje gutanga umusada batishimye na gatoya kohereza uyu mwene wabo na perezida. Bivugwa neza ko ari umwe mu bagiye bagirirwa icyizere cyo kuyobora ibice bimwe bitandukanye by'ingabo, ndetse agashingwa inshingano bivugwa neza ko ataranakwiye nk'uko byagiye bigaragazwa, ariko benshi bakagaragaza neza ko ku ipeti ye ya second lieutenant cyangwa se suriyetona nk'uko benshi babivuga mu rurimi rw'igifaransa, uyu mugabo inshingano yahawe ndetse n'ibyo yagiye ashyirwamo atarabikwiye. Bikavugwa neza ko uyu mugabo kandi hari gahunda yo kumwongera amapeti ku myaka ye 39 akaba yagera ku ipeti rya kapiteni, kandi bikavugwa neza ko uyu nguyu yahaga perezida amakuru ya hafi aturuka mu basirikare, harimo n'abatavuga rumwe nawe ndetse n'abagerageza kumuvuga nabi. Uyu musirikare w'u Burundi second lieutenant Ndizihirwe Elimeleki cyangwa se suriyetona Ndizihirwe Elimeleki wamaze kugwa kuri ubutaka bw'igihugu cya Kongo, benshi bakomeje kuvuga neza ko uyu mugabo yashobora kuba yarashwe na bagenzi be bamufitiye ishyari, ndetse bivugwa neza ko bamwohereje kugira ngo aze kubasupervisa bashyireho igitutu ndetse atange raporo. Benshi bavuga neza ko ari raporo itagira ikikora, nyamara benshi bakomeje kugenda bavuga neza ko intare za Sarambwe zishobora kuba arizo zakoze operation karabutaka, dore ko yarashwe neza yenda kwinjira mu rugo yaracumbitsemo. uyu mugabo yari afite iminsi yonyine 4 kuri ubutaka bwa Uvira. Bivugwa neza ko yagombaga kujya agenzura ibiri kubera ku butaka bwa Uvira bikorwa n'ingabo z'u Burundi mu nkengero zaho, ndetse akamenya uko operation ziri gukorwa ndetse n'ibikoresho, ndetse uko ikintu cyose gihagaze ku ruhande rw'ingabo z'u Burundi gusa. Uyu kandi bivugwa neza ko yoherejwe, bivugwa ko asa naho yari yoherejwe, ariko kandi uyu mukuru w'igihugu akamwohereza mu rwego rwo kugira ngo hamenyekane amakuru y'abasirikare bari guteza abandi umwuka mubi kuri ubutaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aba barundi baje gutanga umusada. Uyu mugabo w'imyaka 39 w'abana 2 n'umugore umwe, ubu tuvugana yamaze kuba yagwa kuri ubutaka bwa Kongo. Igikuba cyacitse rero, uribaza ngo byahise bigenda gute hakurya i Bujumbura ndetse na za Gitega. Amakuru avuga neza ko harimo bamwe mu basirikare bakuru batangiye kwigamba ko aribo bagize uruhare mu guhitana uyu mugabo, ndetse bivugwa neza ko babikoze kugira ngo bumvishe perezida w'iki gihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye, uyu wo mu muryango we wa hafi, ndetse akaza kuba ari nawe wamuhaga amakuru y'ibijyanye n'abatamuvuga neza. Ibi rero birateza intugunda zikomeye, birateza bamwe gufungwa, abandi kuza gukora ikimeze nkaho ari ukwigomeka kuri leta. Abasirikare benshi cyane basa naho batishimye kuri ubutaka bw'u Burundi, baragaragaza agahinda, baragaragaza icyuho, bavuga neza ko batewe na perezida wabo wohereje abasirikare ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Tugeze ubu ntabwo perezida w'igihugu cy'u Burundi aragira icyo avuga kuri urupfu, kuko biranagoye, kuko ingabo ziri kuri ubutaka bw'u Burundi ntabwo akenshi azigaragaza nkaho ari nyinshi, ndetse ko zikora ibyo zakabaye zikora. Yavuze ko hari abasirikare bakyohereje gufasha umuturanyi, ndetse nk'uko yagiye abivuga neza ko ngo umuturanyi ari umuzimyamuriro, kandi akavuga neza ko nawe
utakishimira guturana na FCM23 none urucira mukaso rugatwara nyoko. Abo mu muryango we batangiye kugwa muri iyi ntambara. Uyu kandi ntabwo yaraje mu ntambara kuko mu mujyi wa Uvira rwagati nta bitero bihari ngo byari kumushyira muri risk, ahubwo byagaragaye neza ko yaraje kumera nk'uneka. Amakuru benshi bivugwa neza ko ari nabyo bamuhaye mu gihe we yavugaga neza ko aje muri supervision y'ingabo n'abasirikare ngo amenye uko babayeho ndetse hagirwe improvement yakorwa. Ubu tuvugana na gahinda gakomeye cyane, gusa igihari ni ukumenya ese ni mama 23 yamuhitanye muri operation cyangwa n'abasirikare bagenzi be bamugandaguye nk'uko nabyo biri kuvugwa. Ibi turaza kugenda tubimenya muri aya makuru. Igihari ni uko Diziwe Elimeleki Suriyetona yamaze kwicwa, umwe mu bahafi mu muryango wa perezida w'iki gihugu cy'u Burundi. Ni inkuru ikomeje guteza ikibazo gikomeye cyane ndetse kiza kuba gifata urwego rundi mu masaha ari imbere. Turagenda tukubwira uko biza kurangira. Ndakubwira nanone ko amakuru atugeraho yemeza neza ko ibikoresho birimo tata z'intambara, ubwo ndavuga nyine bya imodoka by'intambara bigera kuri 12 byongeye kugaragaramo 23 ibikura mu bice bya za Uvira. Inkuru iravuga neza ko mama 23 ishobora kuba yatangiye kwerekeza mu bice bya za Warikare ndetse na Karemi nkuko byagiye bigaragara ahandi hari ibitero bikomeye cyane, nyuma yuko mama 23 ibona neza ko yamaze kunegeka izi ngabo za leta ya Kongo bahanganiye muri umujyi wa Uvira. Turi ko abarundi bananiwe n'abari baje mu bikorwa bindi bari kujya bahura n'uruva gusenya. Mama 23 yongeye kwa advancinga ku buryo bukomeye cyane ndetse aho benshi bagaragaza neza ko nta gahunda yo guhagarara. Territoire ya Karemi ubu tuvugana hakomeje naho kumvikana ibiturika biremereye cyane. Ni nyuma yuko mama 23 nanone ikoze tombe nkuko byagiye bigaragara, ndetse benshi bakavuga neza ko mama 23 nawe uzayihagarika mu gihe umujyi wa Tushunguti uyu nguyu werereye muri groupement ya Ziraro muri Karehe nyine, aha naho hamaze kubatombe nkuko bigenda bigaragara. Inkuru zigezweho none haziremeza neza ko igisirikare cya mama 23 nyuma y'ibibazo iminsi bivugwa ndetse hakavugwa amakuru yemeza neza ko iki gisirikare kigiye kongera gusubira mu mujyi wa Uvira. Amakuru agezweho none haragaragaza neza ko iki gisirikare cya mama 23 kirinze kongera kwinjira muri uwo mujyi ku manywa ndetse kikaza gufata umwanzuro wo kuza kwitwikira ijoro. Na makuru agaragaza abasirikare b'igisirikare cya mama 23 nyuma yo kurasana ku buryo bukomeye cyane iminota irenga 36 n'igisirikare cyari kirinze hafi n'umujyi wa Uvira, by'umwihariko mu nkengero neza mu marembo. Mama 23 irarusuritse irarusunika neza birangira ruguyemo. Amakuru agaragaza neza ko intare za Sarambwe zamaze kuba zishinga ibirindiro bya mbere mu mujyi wa Uvira, ndetse abasirikare bizi intare za Sarambwe amakuru avuga neza ko bari kuraswaho cyane ariko bamaze kugera muri uyu mujyi. Ese mama 23 iraza kuguma muri uyu mujyi cyangwa se irafata umwanzuro wo gusubira inyuma kugira ngo yitegure neza? Benshi bati intare za Sarambwe ibi biba zamaze kubipanga ndetse biba byaranateguwe igihe kinini cyane. Amakuru aragaragaza neza ko igisirikare cya mama 23 cyamaze kuba kigera mu mujyi wa Uvira. Ni inkengero z'umujyi wa Uvira aho mama 23 yatangiye kuzenguruka, ariko kandi uyu mujyi wa Uvira mama 23 ntabwo irawigarurira. Nta masasu menshi cyane yigeze avuga uretse kurasana gukomeye cyane kwabaye hagati y'iminota 36 na 40 hafi aho bivugwa neza ko igisirikare cyari kiri ku burinzi cy'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo bageragezaga guhagarika mama 23 biza kurangira ibarasheho ndetse biza kurangira basubiye inyuma, ndetse cyaje gutuma nyuma y'iminota 20 gusa mama 23 izana abasirikare bari ku murongo nk'abari biteguye gukora patrouille ndetse bazenguruka muri ibi bice. Ubwo babwongera gutaha abasirikare b'u Burundi. Noneho hakurya i Bujumbura bisa nkaho hatangiye ikikango gikomeye cyane. Haravugwa ko abasirikare b'u Burundi bamaze gushya ubwoba ndetse bamaze kugira ubwoba ndetse batangiye kwikanga ko mama 23 ishobora kongera kubakorera nk'ibyo yabakoreye ubushize muri uyu mujyi wa Uvira ubwo yabirukankanaga ndetse bikaza gutwara igihe gitoya. Abasirikare b'Abarundi bahaguye ubwo birukankaga amasigamana bahunga ibi bitero. Namakuru rero dukesha abaturage bari kuri ubutaka bwa Uvira bavuga neza ko intare za Sarambwe zongeye gukomerwa amashyi, ariko kandi bisa nkaho ari strategy nshya mama 23 yazanye. Ntabwo yafashe umwanzuro wo kwinjira mu mujyi rwagati, ni mu nkengero neza mu marembo aho mama 23 ishobora kubigiye kugifata igice gito nkuko yamaze kubibona neza ko izi ngabo za leta ya Kongo zitagifite ubushobozi bwo guhangana nayo. Igisirikare cya Kongo mu gihe hatabonetse ramfort ituruka mu kirere ngo ize kuba
yaha iki gisirikare imbaraga maze izi SU-25 ndetse na drone zikomeze kugenda zirasa ku birindiro bya M23 nabo banyure ku butaka. Bisa nkaho nta musaruro ukomeye batanga. Bizagenda bite ko abacancuro bakifashishwaga ndetse bakomeza kugenda bafasha iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo guhangana? Basa naho bose bamaze kunanirwa nyuma yo ko bagenzi babo biciwe muri uyu mujyi ku munsi w'ejo, ndetse n'uyu munsi hakongera kwicwa 6 nk'uko byatangajwe. Ni inkuru z'agahinda zikomeje gutaha mu gisirikare cya leta ya Kongo, aho abagombaga kuba bagitabara bakomeje kuba ari bo bapfa kwikubitiro, ibintu biri gutuma benshi mu barwanyi nyine b'iki gisirikare cya FCM23 bagaragaza ibimenyetso by'uko uru rugamba rusa naho rugiye kongera kuba urugamba ruzorohera M23 kuko yahereye ku bakuru muri iki gisirikare. Inkuru kandi ziravuga neza ko ubu tuvugana telefone zatangiye gucicikana Kinshasa Bujumbura, aho telefone ziri kuvugwa ndetse zikaza gucicikana hagati ya perezida w'igihugu cy'u Burundi ndetse na perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo wari wiringiye ndetse uteze amakiriro mu ngabo z'u Burundi. Kuri ubu ngubu bigaba bisa nkaho nazo ntacyo ziri kumufasha gikomeye cyane. Amakuru kandi akagaragaza ibitero bikomeye cyane by'abasirikare b'u Burundi bari bagerageje kugaba ku birindiro bya M23 nibura ngo ibe yasubira inyuma ijye gutanga ramforo maze bongere bisubiza aka gace gatoya k'umujyi wa Uvira, by'umwihariko mu marembo kamaze gusa n'agakontorerwa na M23. Mu by'ukuri amakuru aragaragaza neza ko M23 ntabwo yigaruriye umujyi wa Uvira, ariko hari ibice byo mu marembo ya Uvira n'ubu iri gukontorora, ndetse bivugwa neza ko ijoro rishobora gucya abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya M23 bamaze kugera muri uyu mujyi. Benshi bati ko M23 yari yarabujijwe gufata uyu mujyi n'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibiganiro by'i Washington bikaza kugaragaza neza ko igomba kuva muri uyu mujyi wa Uvira. Bigenze bitewe intare za Sarambwe zifata uyu mwanzuro, aho ntizaba zikozeho maze Amerika ikaza kohereza abasirikare. Benshi bati oya weruka inzira muki. Ibiganiro biri kubera mu gihugu cy'Ubusuwisi byagaragaje neza ko M23 ifite uburenganzira nyuma yo gukora iperereza ndetse n'ibimenyetso bitandukanye hagasangwa ko M23 ari abaturage bo kuri ubutaka bwa Kongo ndetse bakwiye ibiganiro. Igisirikare cya leta ya Kongo cyaba cyarabashije kuhabwa amabwiriza ndetse binyuze mu nyandiko ndetse n'amabwiriza yatanzwe mu gusinya amasezerano. M23 ntabwo yemerewe gutera ibice birimo ingabo za leta ya Kongo. M23 ntabwo yemerewe kongera kurenga ibice yafashe, ariko kandi none igisirikare cya Kongo ntabwo cyemerewe kongera kurenga ibice kirimo ngo kijye gutera M23. Ibi rero M23 bikoze kuko isa n'iri kwirwanaho. Igisirikare cya leta ya Kongo cyakomeje kwigabaho ibitero bikomeye cyane, ibiri gutuma M23 nayigaragaza neza ko ishobora kuza kugerageza kwirwanaho. Bisa nkaho atari igitero yagabye mu mujyi wa Uvira, ahubwo ari ukwirwanaho nk'uko bikomeza kugenda bigaragazwa, ibiri gushyira mu kaga gakomeye cyane izi ngabo za leta ya Kongo ndetse n'igisirikare cy'u Burundi. Abawazarendo bari kumvikana barasa amasasu menshi cyane mu kirere, ese basa n'abagize ubwoba ko bagiye kongera guhungira ku butaka bw'u Burundi. Turakomeza gukurikirana ibi byose. Ni inkuru zigezweho nanone ziri gusobanura byinshi cyane umutekano, politiki na diplomasi ku Burundi. Ibintu byakomeye cyane ku butaka bwa Kongo, ntabwo byoroshye. Ni inkuru nyine nkomeza kugenda nkugezaho, worankandira like maze nkomeze nkubwire inkuru zigezweho aka kanya. Inkuru zigezweho noneho ziri guturuka mu mujyi wa Goma. Uyu mujyi wa Goma uherereye muri Kivu y'Amajyaruguru kandi unafatwa nk'umujyi mukuru wa Kivu zombi. Ubu tuvugana biravugwa neza ko igihugu cy'Uburusiya nyuma yuko byagiye binugwanugwa na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Sergei Lavrov, ubu noneho hamaze kugera ikimeze nkaho ari icyogajuru. Iki benshi cyane barakivugaho nk'uko bakibona, ariko amakuru atugeraho aravuga neza ko ari ubwirinzi bukomeye cyane bw'ikirere. Ni inkuru ibeze nkaho itunguranye cyane, aba benshi cyane bavuga neza ko Uburusiya bwamaze kuba butangira gukorana AFCM23 mu buryo bw'ibanga rikomeye cyane, ariko ryamaze kugenda rigaragara, ndetse benshi bakavuga neza ko ibi biri kuba mu gihe M23 yagiye igaragaza neza ko muri iyi minsi idafitanye umubano mwiza n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ngira ngo murabizi aho igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburusiya
hamwe iyo byanze ubusanga ibihugu bya Afurika bifite uwo bikora n'umwe muri ibi bihugu, ndetse abo usanga ibihugu bishaka guhanganishiriza imbaraga zabyo muri ibi bihugu bifite inyungu gukorana n'ibi bihugu nyine mu buryo bumwe cyangwa ubundi, by'umwihariko mu nzego za gisirikare. Uretse ko ibihugu bya rutura nabyo usanga bifite inyungu z'umurengera mu bijyanye n'amabuye y'agaciro ndetse n'ibindi. Uretse ko n'igihe bikorwa mu rwego rwo guhimana, ugasanga nk'Uburusiya bushatse gukorana na M23 kugira ngo buhime Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuri ubu ngubu amakuru agezweho aremeza neza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamaze kumenya amakuru ko ubwirinzi bukomeye cyane bw'ikirere bwatanzwe n'igihugu cy'Uburusiya bwamaze gushingwa neza mu mujyi wa Goma. Ni ikintu kinini cyane, benshi bavuga neza ko uhegereye akibona, ariko kandi gifite itumanaho n'ikoranabuhanga rikomeye cyane. Benshi bavuga neza ko drone ishobora gucaracara mu mujyi wa Goma ndetse no mu nkengero zawo itabiherewe uburenganzira na M23, ifite riske zikomeye cyane zo guhanurwa. Si drone gusa n'indege iyo ariyo yose, by'umwihariko n'ibisasuho ngo bivugwa neza ko ubu bwirinzi buhangana nabyo ndetse bukabimira bunguri. N'amakuru avuga neza ko ubu tuvugana umujyi wa Goma udashobora guterwa n'uwari we wese mu buryo buboroheye, by'umwihariko izi ngabo za Leta ya Kongo, aho bivugwa neza ko ibitero byari biri gutegurwa ku bayobozi ba AFC M23. Ibi byose byamaze kugenda biba impfabusa. Benshi baribaza ngo ninde wasinye iyi diri ndetse wadirinze n'igihugu cy'Uburusiya mu buryo bwo kubaha ibi bikoresho by'ubwirinzi, ndetse aho bivugwa neza ko atari byo gusa, babahaye n'ibindi bikoresho by'itumanaho bikoreshwa mu butasi. Ibi kandi bikozwe mu gihe umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cya Kongo ku munsi w'ejo yatangaje neza ko igihugu cya Kongo cyinjiriwe mu mabanga akomeye cyane mu itumanaho rya gisirikare, kandi bakavuga neza ko byakozwe na AFC M23, aho yagiye imenya ibyo bapanga ku rugamba ndetse n'ibyo bateganya gukora, ibintu ngo byabagoye cyane. Kuri ubu rero noneho bavugaga batarabona, inkuru ziragaragaza neza ko AFC M23 yamaze noneho kugaragaza ubundi bushobozi budasanzwe. Inkuru ziragaragaza ko abasirikare ba AFC M23 basa naho noneho guhangana n'udutero twa hato na hato twa drone z'igisirikare cya Leta ya Kongo, dore ko bageragezaga kugenda baburizamo izi drone basanga muri parike ya Virunga bazikoreshaga ndetse n'abandi mu bice barimo. Kuri ubu ngubu bizagorana kugira ngo babona drone cyangwa se n'igisasi icyo ari cyo cyose kigwa muri uyu mujyi wa Goma, nyuma y'ububwirinzi bukomeye cyane bivugwa neza ko bwaturutse mu gihugu cy'Ubushinwa. Itumanaho, ubutasi, ibi nibyo M23 yamaze guhabwa nk'uko bigenda bitangazwa. Ibi rero bigashyira riske zikomeye cyane ku gisirikare cya Leta ya Tshisekedi. Biravugwa neza ko ubu tuvugana umujyi wa Goma urinzwe kurusha imijyi ikomeye cyane yo ku mugabane wa Afurika. Benshi bakagaragaza neza ko iki gihugu kandi gikomeje kugenda kigaragaza impamvu iyo ari yo yose Tshisekedi yakabaye yicara ku meza y'ibiganiro akaganira n'uyu mutwe ukomeje kugenda umutsinda icy'umutwe, yaba muri politike ndetse na diplomasi. AFC M23 abayobozi bayo abenshi bivugwa neza ko ba mu mujyi wa Goma, by'umwihariko ahangaha nyine hafatwa nk'aho ariho headquarter, byagiye bituma ingabo za Leta ya Kongo ibihe bitandukanye zigerageza kuhagaba ibitero, yaba ibitero binyuze mu ikoranabuhanga ndetse n'ibitero binyuze mu kirere. Ibi byose ntibyagiye bigera ku ntego, uretse kimwe cyageze muri uwo mujyi kikagerageza guhitana Joseph Kabila, ndetse bikaza kurangira kitageze ku ntego, ahubwo kigahitana Umufaransa wakoraga muri UN. Uyu nawe urupfu rwe ngira ngo murabyibuka rwakojeje Tshisekedi hasi hafi kumuryoza iby'uru rupfu. Amakuru agezweho aragaragaza neza ko ubu tuvugana AFC M23 ifite ubwirinzi budasanzwe ndetse n'uburyo bw'iperereza bw'itumanaho. Amatelefone yageragezaga kwinjirirwa n'igisirikare cya Leta bakayatrakinga, bakaza kumenya aho abayobozi baherereye. Ubu ngubu kwa heri ntabwo bizongera. Ibi rero biraza guha M23 avantage yo gukomeza kwitwara neza mu bice bitandukanye. Inkengero z'umujyi wa Goma biravugwa neza ko umutekano ari wose, ndetse bivugwa neza ko hari ibitero bike bimaze iminsi bikorwa na M23 yerekeza hakurya mu parike ya Virunga, aho benshi cyane bagiye bavuga neza ko haba indiri ya FDLR ndetse n'ingabo za Leta ya Kongo ziba zirekereje kubona icyuho zinjiriramo ngo zihungabanye umutekano mu mujyi wa Goma. Bikavugwa neza ko M23 yagabye ibitero bigamije kuba byabakura muri ibi bice nk'uko amakuru ari kugenda bigaragaza, kandi abaturage bavuga neza ko bumvisha amasasu
menshi cyane yavugiraga kure, ariko bari bahawe itangazo ry'uko badashobora kwikanga kuko bari babwiwe neza ko ari ibikorwa bya gisirikare ndetse n'imyitozo biri gukorwa, nyamara bari kurasana ku buryo bukomeye cyane na FDLR kugira ngo bayirukane muri ibi bice kandi byagezweho 100%. Ibintu rero ntabwo byoroheye Tshisekedi ukomeza kuvuga neza ko amahanga ngo ari kumutererana mu gihe uyu mutwe wa 23 ngo wamaze kwigarurira imitima y'amahanga. Benshi bakabihuza nuko uyu mutwe ari ufite aherereye ibirombe bikomeye ndetse birimo amabuye ahenze cyane harimo koruta ndetse nandi, ndetse ibi rero bikaza kugenda bituma intambara izamo n'ibijyanye n'ubukungu bikarushaho gutuma ikomera. Abarundi bo bivugwa neza ko kuri uru rugamba by'umwihariko dore ko benshi babarizwa muri Kivu y'Amajyepfo hariya mu nkengero za Uvira, ababo bavugwa ko bazanywe nk'abacancuro ariko mu buryo batazi kuko ntacyo bafata ku kinjiye, ahubwo ari perezida w'igihugu cy'u Burundi wakira amazahabu ndetse n'ibindi by'agaciro biturutse kwa Tshisekedi. Ibi byose bigafatwa nk'inyungu ngiye kohereza abasirikare kuri ubu butaka. Namakuru atugeraho none yemeza neza ko ubwirinzi bukomeye cyane busanzwe burinda ikirere, no kuvuga ngo n'ubwirinzi burinda ikirere kugurukwamo n'indege, drone cyangwa se n'ibindi biturika bishobora kuhungabanya umutekano ku butaka bw'igihugu icyo ari cyo cyose. Kuri ubu ngubu ku butaka bw'u Burundi biravugwa neza ko hamaze kwangirika ku buryo bukomeye cyane. Ubu bwirinzi bw'ikirere bivugwa neza ko uwagerageza wari wese kugira icyo agurutsa cyerekeza muri quartier ariyo yose, by'umwihariko quartier zisanzwe zirimo ubu bwirinzi dore ko atari umujyi wose, bishobora kuza kumworohera ku buryo bukomeye cyane. Ubusanzwe ibihugu byinshi cyane biba bifite ubu bwirinzi, ariko bitewe n'ubushobozi ubusanga ibihugu bimwe bigerageza gushyira ubu bwirinzi ahari umukuru w'igihugu cyangwa se ahasanzwe aba, kugira ngo ariho bagerageza kurindira umutekano. Kuri ubu ibigezweho, perezida w'igihugu cy'u Burundi aratangaza neza ko abataramenyekana bashobora kuba bari mu gisirikare bamaze kwangiza ubu bwirinzi ku buryo bukomeye cyane, ndetse hakagaragara igituma benshi bavuga neza ko drone zatangiye kugenda zigerageza kugaba ibitero muri ibi bice nk'uko ubutasi bw'u Burundi bwamaze kubigaragaza. Amakuru aravuga neza ko igisirikare cy'u Burundi cyamaze kumenya amakuru neza ko ubwirinzi bw'ikirere bwamaze kwangizwa, ariko kandi benshi bagahuza amakuru ko bushobora kuba bwangijwe n'abasanzwe bakoresha izi systeme. Ubusanzwe hari ababirigi bakorana n'ingabo z'u Burundi zabitorewe ndetse zabiherewe amasomo akomeye cyane mu gukoresha ubu bwirinzi bw'ikirere. Ubwirinzi bw'ikirere kandi bugerageza gukoreshwa umunsi ku munsi amasaha 24 kuri 24 by'umwihariko muri quartier zibarizwa mu mukuru w'igihugu. Ibi rero byamaze kuba confirmed ko ubu bwirinzi bwamaze gukurwaho, ndetse ikirere gisa naho cyambaye ubusa, ibintu biri gutera ubwoba ndetse n'inkeke perezida w'igihugu cy'u Burundi uvuga ko hari abari gukorana n'abari imbere mu gihugu kugira ngo umutekano we ujye mu kangaratete. Ubwoba ni bwose, igihunga ni cyose. Binavugwa neza ko uyu mugabo yafashe umwanzuro wo kutagaragara ku ngoro y'umukuru w'igihugu. Izi muvoma bisa naho ikirere cyambaye ubusa, ni nko kuba uri mu nzu idasakaye ubushobora kunyagirwa igihe icyo ari cyo cyose. Nibyo uyu mugabo afata nko kuba ari hano, maze mu gihe afite abanzi benshi cyane bari kumurwanya muri iki gihe akaza kuba yafata umwanzuro wo gukora ingendo bishobora kumugiraho ingaruka zikomeye cyane. Mu by'ukuri ninde wagerageje kwangiza ubwirinzi bw'ikirere bw'u Burundi? Ninde wakoze ibi ngibi ko asa n'ushaka gushyira mu kaga perezida w'igihugu cy'u Burundi? 23 benshi barayishinja